Dobrodošli na čas o registriju. Saznaćemo šta je to, zašto je potrebno i uopšte kako misle programeri, kao i zašto su usmislili tu stvar, zbog čega je nastala ta potreba. Dakle, registry je centralizovano skladište podešavanja. Pre registrija sve vrednosti podešavanja čuvala su se u fajlovima konfiguracije, po pravilu to su bili tekstualni fajlovi. Ali onda je mesto za čuvanje podešavanja postalo centralizovano. Uvek možemo ući u registry pomoću programa regedit. Možemo samo napisati regedit, ali se sam program čuva u C2 tačke Windows System32 i tu postoji program koji se zove regedit.exe. Mali program koji ide u kompletu sa Windowsom i daje nam pristup u centralizovano skladište podešavanja gde većina programa upisuje vrednosti svojih podešavanja. Ovako izgleda registry sa tačke gledišta programa regedit. Eto. Registry je podeljen na 5 kategorija o kojima ćemo govoriti i možemo pogledati sva podešavanja, na primjer control panel nekog korisnika, njegov desktop, razna podešavanja njegove radne površine, na primjer pozadina njegove radne površine, wallpaper. Evo, fajl ove ovde slike se koristi kao pozadina nekog korisnika. Ovo je primjer gde se nalazi slika za pozadinu, JPG fajl. Hajde da proverimo da je to zaista aktuelno. Zapamtite ovu pozadinu, da vidimo šta se nalazi na onoj adresi iz registrija. Ista slika, sada je ovo fajl. Da pređemo u folder gde se nalazi taj fajl. Evo tog foldera i tog fajla u njemu. Shvatili ste kako sam saznao gde se to nalazi. Proverio sam u registriju, pogledao sam podešavanje u registriju. Ušao sam u registry i našao podešavanje koje odgovara pozadini ekrana, pozadini radne površine. I sada počinjemo da shvatamo šta je to registry. A sada da zamislimo da smo programeri, da napišemo nešto u registriju kao programeri. Napisat ćemo mali program koji piše u registry. O programiranju imamo poseban kurs, zato se sada neću udubljivati u programiranje, samo ću lagano objašnjavati kod. Shvatit ćemo kako programeri misle. Zato koristimo Visual Studio. To je Microsoftov proizvod i postoji besplatna verzija. Verzija Express, ona je besplatna. Već sam je skinuo, ali je lako možete naći preko pretraživača. Taj studio možete skinuti sa Microsoftovog sajta. Hajde da otvorimo Visual Studio. Postoji verzija 2012, 2013, razne verzije. Ovde negde već imam otvoren Visual Studio. Gde mi je? Evo. Visual Studio je otvoren. Da napravimo novi projekat. Objašnjavam na preskok jer sada ne učimo programiranje. Biram jezik C# i desno biram tip programa. Program komandne linije, da li želim DLL ili Windows aplikaciju. Neka bude aplikacija za Windows pod nazivom Practice Test Application. Recimo. Odmah dobijemo prozor naše aplikacije. Čak možemo odmah to i da pokrenemo pritisnuvši Start. Već dobijemo prozor, mada je prozor prazan. To je pravi program koji radi. Pogledajte, zatvorit ću sve. Ovo je samostalan program koji već radi. Elem, počeli smo novi prazan projekat. Sada da u prozor dodamo taster. Prevlačim taster u prozor. Još želim da u naš prozor dodam metu. Prevlačim metu. Na taster ću napisati klik. Meta će davati broj koliko puta je taster pritisnut. Početni broj je 0. Takav ćemo imati program. Pritiskamo taster, a piše nam koliko puta smo ga pritisnuli. Dvostruki klik na taster i u kodu smo koji je povezan sa njim. Još jednom neka svi zainteresovani pogledaju naš kurs programiranja. Dodajem promenljivu i koja će na početku imati vrednost 0 koja će se povećavati prilikom pritiskanja tastera. Kada neko pritisne taster, tekst mete label neka postane isti kao vrednost i. Na početku nam je i jednako 0 i pišem i++. To znači da se i poveća za 1. Gotovo. Jednostavan program koji računa koliko puta smo pritisnuli taster. Sada da ga pokrenemo. Da li ste shvatili? Ponavljam, prvo je i jednako 0. Broj se povećava za 1. Je da se doda 1. Tekst mete postaje nova vrednost i.
Sada da pokrenemo naš program. Ispritiskat ćemo mnogo puta taster klik. Koliko puta pritisnem, tolika će biti vrednost brojača. Ali to je samo osnova programa koji sam želeo da napišem. Sve ovo radim kako bi mi se pojavila potreba da čuvam neke podatke ili podešavanja. Na primjer, želim da čuvam koliko puta smo pritisnuli taj taster u registriju. Recimo da želim da čuvam koliko puta je prilikom poslednjeg pokretanja programa pritisnut taster klik, ali samo prilikom poslednjeg pokretanja aplikacije. Zamislite da neko isključi moj program i svi moji podaci će biti izgubljeni. U mom slučaju samo promenljiva i. Kada se program isključi, cijela njegova operativna memorija se oslobađa. Nestaju sve vrednosti. Svaki put kada pokrećem program, on počinje od nule. Sada i pamti da li je 8, 9 ili 10, pamti vrednost 10, ali ako isključim program i pokrenem ga ponovo, stara vrednost i nestaje. Ali ne želim to, želim da ostane. Program nešto broji i smatram da je važno sačuvati tu vrednost. Te podatke mogu da sačuvam na hard disku kao fajl koji se odnosi na moj program. To se može raditi u folderu Program Files. U Program Files mora postojati folder koji se odnosi na moju kompaniju proizvođača programa. Recimo da se moja kompanija zove Practic-U. Kompanija Practic-U ima nekoliko proizvoda. Zato u folderu Program Files Practic-U pravimo po folder za svaki proizvod. Tu će biti fajlovi moje prve aplikacije, a imat ćemo još jednu aplikaciju, još jedan proizvod. On nam prikazuje filmove. Neka se zove Full Movies Viewer. Dakle, naša kompanija je pokrenula aplikaciju za gledanje filmova. Još jedan i moja kompanija ima razne proizvode. Na disku C, Program Files, svaki proizvođač programa tu pravi svoj folder i u tom folderu je prihvaćeno praviti još jedan folder za svaki proizvod. Mada postoje kompanije kao što je Microsoft koje otvaraju nekoliko foldera u folderu Program Files, iako to nije uobičajeno, ali kao što vidite radi se i ovako. Na primjer, Oracle je kompanija proizvođač programskog paketa. Proizvod te kompanije je VirtualBox, poznat program virtualizacije. Sve što se odnosi na taj program se nalazi u tom folderu. Evo celog koda tog programa. Ako odavde izbrišem fajlove, program će nestati. Neće ga biti. Uopšte sve što se odnosi na neki program nalazi se na dva mesta. Prvo u Program Files, ako ne menjate adresu gde predlaže da se instalira, a drugo mesto gde se nalazi nešto što se odnosi na program je Registry. Hajde da, na primjer, zamislimo da naš program za gledanje filmova hoće da zapamti koji smo film posljednji videli, na kom minutu smo se zaustavili, i recimo da želi da to zapamti u tekstualnom fajlu konfiguracije. Hajde da napravimo takav fajl. Pokrećemo Notepad kao administrator da bismo pristupili Program Filesu. Recimo da će podaci konfiguracije biti ovakvi. Film koji smo posljednji gledali je 84. Svaki put kada otvorimo naš program stavit će sljedeći film po redu, onaj koji nismo gledali. Zato mora da pamti šta smo gledali i u kojem minutu smo pokrenuli, kako bismo počeli od istog minuta. Recimo da je to program za gledanje serije. Recimo da nam je u 13. minutu posljednja epizoda dosadila, a program to sačuvao kako bismo kasnije nastavili tačno od tog mesta.